bantwana benkosi singayapi uma sisuka kuye ngoba amandla okuphila kuye yazi umuphakathi wendlu kaNkuluNkulu ukhohlwe ikho konke khohlwelo lonke usisi okuningi ukukhumbula ususendlini ngelinye ilanga sihuba la emhlabeni ngelilanga sobe sihuba kwelizayo kuyobe sekuyingane wani ukuthi sake saphila kodwa sisaphila sengathi singake sizwe into esikuyo khona siyoyizwa nangelinye ilanga sihuba emhlabeni ngelilanga sobe sisho phakathi kwabangcwele uNkulunkulu esithandile sobe sisho phakathi neli sithi lo muzi sithawu esiya sithi akungeni sithangeni sithi wana ezulwini kodwa uNkulunkulu nje masibeka endaweni lesizobona khona besisebenzela khona ngithi noma ngiboshiwe kodwa ngikhomba ukuthi nanki umuzi engangimusebenzela ngisesemhlabeni uzwethisha phakathi ingane zabantu ezayitshelwa kuthiwa thethelela umuntu sivume sisele ngaphandle igoloze imehla bomvu okwakuthi uma kuthelela umuntu sibuza ukuthi nawe umthelela ngempela umxela ngempela nawe cha ukhona bo ezazi lilalela zilenze zingaphakathi zithi lo mzi siyakuba hayi bengengiguqe abantwana benkosi uma kuvuleka isikhala siyesidabuke phela ngoba siyasicabanga ukuthi manje ngathi uShemba simazi manje engathi siyakhonza nje kodwa simazi noNkulunkulu esimkhonzayo asinawo lento enhle singayisho ngayo uShembe lesihlangene ngaye sihlangene noNkulunkulu omkhulu amen yayikhumbula insizwe kaMahlobo ehlangana nensizwe eGaraji basebebingelana noMahlobo inhlensizwe kodwa ubuke ngathi umuntu okholwayo uthi uMahlobo yebo ngiyakholwa basebesithele eceleni eGaraji yayisilibeka usizi layo ngikhuluma ngokuthanda abantwana abanhliziyo uthi uma uNkulunkulu esithandile siyofika ekhaya kodwa sengathi singabhunkula sisesemhlabeni silwe sikulwele kuyofika futhi uNkulunkulu asiphe inhliziyo zokulangazela ukufika ezulwini singamkhonzeli imali ngoba uyayibona usizi lolu lisenza sinake lona sesikhohlwe ngisho ukuthi silungiselela umuze siyakuba Shembu sathembisa ngomuze asithembisa ngalutho ngemali basebehlangana nalensizwe kaMahlobo basebesithela yayisimbikela usizi lwayo ndodo kunenkinga ekhaya kanje umuzi uyafa wasethi uMahlobo hayi ake sithola amanzi wayesethatha ama plastic cup lawa uMahlobo wayesebusisa amanzi wathi Shembe ngena kulamanzi lensizwe uma iwaphuza bese lokufa kuyiphethe kuphele yayisibuza lensizwe amanzi nje Mahlobo kuphela wathi uMahlobo mawaphuze ngethemba yophila esiwathatha lensizwe lamanzi bahlukana noMahlobo vela abazali bathathana inamba yokuthinta uma ngibe ngcono zambi insuku lensizwe ngomthinta uMahlobo kwathi ngelinye ilanga isimfonela Mahlobo uzongena ucingo ithi lensizwe abahlangana eGaraji elithile la bebehlangane khona yamkhumbula umuntu owahlangana naye egula wamthandazela ngifuna uzokuxoxela ethi ngihamba kanjani khona manazana
abangazazi esisida anbatshela osebehlangana namahlobo yayisiyehla lensizwa yayisimxhawula yathi mfowethu ngisekuwe ngizobonga ngahlangana nawe ungangazi ngakubikela usizi lami wangizwela ngoNkulunkulu wakho wathi angangena emanzini angisindise ngalawo manzi ukufa ungiphethe kwaphela ngalelo langa ekhaya ngasengihlupha ukuthi konke yini engakwenzela yona enhle nawe oyiphilisa uziphilise nezingane zakho wayesekhomba imoto wathi nanti iQuantum engikuthengele lona ngizokubonga ngalo ngifuna noma ungasekho emhlabeni kodwa iQuantum londle lizolondle ngishingane zakho ngoba usizi olwalungiphethe ekhaya ulazi nganginayo imali nginakho konke kodwa ngihlushwa isifo esasingihlupha wamnikeza imoto wathi ubamba ikhanda umahlobo wathi ayithathe ayiziwahambe insizwa kodwa manje ayisekho lensizwa umahlobo emhlabeni sengiyaxoxa nje wayeseyinika nanti iQuantum wathi lakho Tesuma umahlobo esadabela iQuantum esiya kwi-ATM yafika kwi-ATM yakhipha 4,000 rand yathi lo 4,000 rand lo uzohamba ke nawo wena thatha imoto bese lo 4,000 use kulo uNkulunkulu wakhe ngakuzuthi akangena emanzini ufike ungibongele kuyo ukuthi wavuma uma umcela lawo 4,000 usenkosini nathi iQuantum lakho sho njalo mahlobo exoxa indaba yakhe waseyithatha umahlobo imoto waphikelela eGibisile lapho uthi ngone inkosazana olwalukhona ngithi angikhulume nje oba umshumayeli asikhulume ngenkosi enkulu yayisiphikelela insizwa eGibisile mayifika eGibisile bathi bebambona yini yayisiphuma into enhliziyo ihlobo zami enkosini yayisiza izonikalisa labantu bahlezi bamona yini yayisihamba phakathi nendawo nabo wayesedlula kumahlobo uthi mahlobo ngibamba imali ngilethe kuye khuluma ngothando bantu labaNkulunkulu khuluma ngokuthandwa ushembe uma ikuthanda uyakuthanda futhi bengakuthanda ngayikho into owenziwa yona uyoshnezwa into oyizwa uguquke uzwamba unje kodwa uma ikuthanda iliyolizwa kanye belishumayela uthi sengiyashintsha uthi mahlobo ngiphakathi kulayini uthi laphela ukholo yaphela inkolo ngiphambi kwaShembe uShembe hamba phakathi olayini uthi ulophela kimi ukholo uthi ngasengikhumbula ukuthi hayi yebo lensizwe ingiphila iQuantum kodwa nginaphethilolo idinga le mali uthi ngithoma ngiphathi kulayini uthi ngasengihlukanisa njalo uMfontambela uthi ngasengihlukanisa ngasengithatha 2,000 rand uthi ngasengufa ngapha kuleli phakathi ngapha ngathi 2,000 rand ngizofaka ngawo lo petrol uthi ngathi baba ngizomnika 2,000 uthi ngasengubamba ngesandla khuluma ngokuthandwa inkosi yamaNazaretha yesiyaluza phando layini ithi khuluma wena ayibona labanye abayibonisa lo ngihambe khona kube ngathi siphika isisilengise ngemuva ibisigqolazela ngeumbrella ngathi siphika seyisinda yayisema phando layini ishetshisa ithe uqaphuza uthi qaphu nje mntana wami ube lesongo wayithatha indaba ibende kakhulu wayesefika kumahlobo thoma ifika kumahlobo isema wathi baba khuluma mntana wami uthi mahlobo baba ngizena nansi imali khona insizwa engayithazela baba yaphila yayisithi angize kuwe ngizoyibongela ukuthi wena uNkulunkulu wangena emanzini yaphila yayisimbuza ngoba imthanda injabulo uma ngiyeweka ngikuthande yayisithi awu kodwa mntana wami injani le mali iphelele kodwa mntana wami yayisimshiya inkosi yabuza omunye yathi khuluma wena yathi khuluma uthi mahlobo ngathi hayibo ubaba umali uthi iphelele kanti belinde emalini ayimini yaqhubeka uthi yathi buya uthi ngathi ngiphethe yonke uthi ngibambe kanje yonke uthi wathi utheni mntana mthe iphelele uthi ngathi inkosi yamakhosi iphelele baba uthi ngase ngibheke kube wakuwe weze yithatha ingaphelele bakhona abantu abathandwa uNkulunkulu lapha ebuhleni sihlala phansi ke manje bayokhala ngani hlobo sabo
intombazane engelona iNazaretha yafika isiyalelwe uShembe yayisifika phakathi komuzi kuJulayi izenkosi uThixo lenkosazana iphethe ingane ithi baba ngihlushwa ingane lengane baba iyakhala lengane ngiyise odokotela lengane baba isindi odokotela bathi ababoni lutho iyakhala lengane uthi wenze njani ikhaliswa yini ineminyaka emingaki ashuma wayo athi baba umntanami athi awumela phansi ngane yaqhubeka inkosi amalathi yanikelisa yayisibuya yeza kuye yathi uthi ingane nani wathi baba iyakhala ayithuli lokhu ngifike nayo nje lapha ebuhleni lokhu ngikhala ngishe emabhasini ngiza lapha ngiyalelwe wena kwathiwa ke ngizohluleka nakuwe yayisithi lalela mntanami sikhuluma ngoNkulunkulu okhonza yithi wathi thatha lengane hambe lapha esangweni fika uhlala lapha esangweni uyezwa baba uthi uzohlala lapha nengane uzohlala uthi kuzoqhamuka abantu uthi behambe bekudabukela bebona ingane ekhalayo uthi mntanami ungabanaki labo bantu ulinde nje wena uthi kodwa phakathi kwabantu abazobe befika bethulisa ingane uthi kuzofika yedwa umuntu ozothi mayibamba ingane ibisi yathula uthi ubusuza naye mntanami kimi yayisiphuma lentombazane yafika hlala nengane lapha esangweni baqhamuka abantu yeyeni bantu labathi ukhalelani bathi la amalathi ayithwayile imthwala wona sikhathi yeyeni bantu wena njalo ngani yami wakhala ngaka ukwenze njani umuntu yadabuka uyadlula athi angazi uyakhala udlule qhamuka insizwa uyazazi ke nawe insizwa ngabe idabukela ingane wamhlesu kodwa sisomhlenga ngawo ohlushwa ingane kwezinja zicabanga usisizo la ibona yonke lento engane hawu umuntu omhlanga awushushwe ingane bathi kodwa ngizohlala lapho ngihlalise nje hey la kithi kunzima futhi uShembe mengazivimbela amantombazane ezulwini ngengene umuntu inkosi impela ngiqinisile soqisha ngaphandle sakhe wayisingamula lo mama baqhamuka abantu badabuka hawu bakithi sengihlala phansi hawu bakithi nomunye aqhamuka hawu bakithi kwaseqhamuka ntambama seliyashona isikalo kulahlekelwa ithemba lentombazane wayiseqhamuka waqhamuka insizwande ekhunda ikhanda eshaye ngomlenze omude oshaye emaqaleni ubonke yaphenduka le phakathi neyinsuku mnathi omthanga yayisiqhamuka nawo yayisiya naye kuye yathi awenze njani kodwa ukhalelani kwayibamba kanye umfana lengane yakubuka yavele yahleka ingane nenyembezi kwahleka kwingane wathi awenze nje yini kodwa ukhalelani uthi kade abantu bedlula pho kwenziwa yini kuwena wathula wathi hayi angazi ke kodwa ngibona ukuthi manje sethule uthule uthi ngicela ukuhamba nawe sekubaba uthe ubaba uma isethule kubantu abazokwazi ukumthulisa ngize naye yalenze ubaba ubani yathi inkosi yathi wasambe khona ngizothola ukunikela singamula babheka phakathi bafika phakathi kwesilwane sanhliziyo nikhona nimantola basezulwini base bafika yayisiphuma into abayekisa yaphuma ingasawufakile umjiva isifake nje isudu kuphela yaphuma eminyango yathi kwenze njani kodwa abantu abami yalengane hayi baba ngifike lapha kuwe ngizobika ingane ibikhala usekhona baba sese wangidabukela nangu sefike yathula wayesethi ubani lensizwa ubani onisibongo washo lonsizwa uthi hayi mina baba ngubani ufike nentanami lapha ekhaya uthi hayi baba ngiphenduke nje ngiqala kuba yiNazaretha enyangeni cishe eyintathu eyidlula uthi mntanami siyabonga base nifike lapha ekhaya uthi uyazazi lezi ngane mntanami athi ayibuka athi hayi Nkosi yamakhosi angibazi hayi babuke kahle mntanami boyebo hayi angibazi baba labantu mina esimkhumbuza into amayekisa ithi hayi phela mntanami awushayela amaloli wena baba ngishayela mntanami aliyangana wayihayikisa wathi ayingakhokhi kwenzakalani lapho etragini buka ingane kwasalisisiso ingane yakho lena ifuna uyise ingane ambenzela usike ekhaya manje buka manje lo muntu ikhumbula intombi eyathi yakhokha kade hayikhile wathi ungakhokhi angazi kwenzakalani kodwa egcineni kwahlala lengane efuna uyise uShembe wathi ngizobaqoqa ngosuku olodwa kuzofika intombi izonikela nalo uzofika esemhlanganweni bese ngiyabahlanganisa athatha ingane Nkosi buseni kuzwini
Tantayabo abambisi zila abambisa kayisila Togo ningakhulu ngiyababingelela abayingcwele bonyazi lezulu Shumayeli siyabonga ngokuthi usiphe ithuba njengaleli sikhulume ngoShembe esimbonile ngoShembe esikhule phansi kwakhe singabafana sidonswa ngengalo phakathi kwalenkonzo lo mfana oguqile umfana wasemsinga emachunweni phansi komuzi wasemzimana wasesimangalisweni ayi Shumayeli uShembe uNkulunkulu manazethu ayibonga Nkosi lapha kithi uShembe usebenzile kakhulu ngelinye ilanga kwake kwenzeka isimanga omunye umama wakithi ezalukwazi nezindala ezabona inkosi ilanga okwathi sekuyinkosi uThingo wayesethola umuntu ozoba isitha kuyena uShembe inkosi uThingo basemzimoya ulethe umhlangano emzimoya bathe bebambula yini beyonikela wayesiyaqhamuka lo mama wayesefike eguqa eceleni kwakhe babheka kumnikazi bonke wacabanga lonke usizi abekufanele libike kuShembe wayicabanga zonke izinto abeyifanele kuyibonga kuShembe kodwa ngoba seqhamukela umuntu oyisitha sakhe wayesiyanqapha wayesiyajika wayesiyaphuma wathi mase uNkulunkulu esekhiphe izwi lesibusiso wayesesamukela isibusiso enganikelile kodwa imali omnikelo kade imemezile ukuthi le mali yonikelela ngayo umndeni wakhe la kaGanekiyo nabakubo nokuyobonga izinto uShembe akamenzele zona lo mama wayesehlatshwa ukugula isikhathi cishe iminyaka emithathu wayesiyagula lo mama befika omama bakolesine befike omama befike obaba bezothandaza kodwa kube inhlanga azimuka nomoya sikhumbule Nkosi sikhumbule lo mama Shembe ngoba wahamba eyifakile ingobe emhlophe kodwa inhliziyo yayilikhulu kakhulu wahamba ngelinye ilanga wathi aphuma esangweni wayesehlangana nalo mama futhi ethi uzombona wayesiyajika wayesebuyela ngaphakathi endlini esengathi uba ngconwana watshela ingane ukuthi anomtshela ukuthi angiphilile noma engafike ebuze kini ukuthi nginjani wayesefike ebuze enganeni ukuthi hayibo ngithi ngizobheka umnakwethu ukuthi unjani base bethi hayi akaphilile sisazama indlela ukuthi simse kodokotela kanti umuntu uyaphila ukufa uyilethela yena kuleli bandla
uma ukhuluma into engeyona ngomunye umuntu uma ngegama lakhe ithi inkosi uThingo iyala umshumayeli walapha uSibani yamazi umshumayeli umculo wasensabalele ithi njengoba mshumayeli usumshumayeli namhlanje noma ngafika umuntu ezoma ngegama lomunye uma eqhamuka lo muntu kohleka uthathe lokho kubi okukhulunywe ngalo muntu ukubeke emva kwakhe ngoba mesepha ngakho mina Shembe ngizosuka ngihlola inhliziyo ukuthi wena umshumayeli oqotho kangakanani ethempelini. Lo mama wayesekushela ukufa wakushela ukufa kwaze kwamnamathi. Ngikhuluma kahle le ndaba ngoba ngikhuluma indaba yakithi eyenzeka kithi ebaleni. Uma lo mama esesenkingeni thatha umnikelo kuyonikelwa enkosini uThingo ithi akasakhoni ukufika ethempelini afika libika udaba. Phela ngeke asakhuluma nomshumayeli ngoba lo mshumayeli ophethe ithempeli uganwe yilo mama oyisitha sakhe. Uzomkhulumisa kanjani? Wasiyahlala kwakhe waqala kwashintsha isimo sasendlini. Abantu mabekhuluma besemnyama. Ngiphe baba ngiphi izindlebe angena makholesho kanjani angena bakhanyi alisambuki khandi sanda sanyakazi wacabanga konke okuhle bengakwenza emhlabeni bengakwenza phambi kwamakhono kodwa lutho akusenzeki. Hayi bamemeza baba mkhulu babethandaza, bamemeza inkosi ilanga babethandaza, bamemeza inkosi inyanga izulu bethandaza, bamemeza uThingo lusesihlaleni. Kwanhlanga imuka nomoya wayesiyadlula ngelilanga emhlabeni wasevuka wayesithi bantu abami bengihambile ngikwelinye izwe engakaze ngilibona kodwa ngicela into eyodwa ngicela ngibizela umamncane. Yini umamncane usuyamkhulumisa yini wena na? Ingakho kuthiwa emakhaya sikhule omkhulu nobaba bethi uma kukhona into eyihlaza ekhulunywa ebaleni thathani ingane nizise kwamfweni noma kwamakhelwane nikhuluma inkinga yasebaleni ngoba ingane iwushevu odlula umuthi ofaka ekudleni. Amen. Zasezimbuza ingane mama wena usamkhulumisa nomncane la wathi hayi bantu abami ngiyacela lelizwe bengikilo ngithemba ngithi ngiyaqhamuka waqhamuka ubaba omncane okumshumayeli wasethempelini waqhamuka umamncane okumnakwethu okube yibona abantu engithema ngiqhamuka ngase ngihlangana nabo kuleli lizwe ngicela ningibizele bona ngizocela intethele. Wathi afika ubaba omncane wamesangweni wathi ngizongena kanjani kulomuzi ngoba umngamfowethu wayengixoshile. Wathi mamncane wathi mayemesangweni wathi qo wayesethawungena dadwethu ngiyacela wathi ngizongena kanjani ngoba wena alikho igama ongashongo kimi mhla ungidela wangidela naphambi kaShembe wafela amathi phambi kwami mina ngizongena kanjani wangidela phambi kaNkulunkulu siyocela usizi siyoxosha leli demoni lesixabanisa. uShembe maNazaretha akasinike inhliziyo asincenge maNazaretha noma ngabe kuthiwa uyabona ukuthi akuvumi kodwa sincenge ngoba siyabona nathi umgodi uvuliwe. Nawe nene uzwa sekuthiwa ikholo elithile noma usibani banothile akasekho emhlabeni. Ngizophatheka kanjani mina kuthiwa baba ngizwani nawe awusekho emhlabeni? Imuphi lo Shembe mina ngizombiza? Imuphi mina lo Shembe enzothi mangimemeza? Abakithi bona ngoba phela ngila angini sithi sikholelwa bona. Ibona uShembe akabanikeza uthando ukuthi mina ngigcine ngithande inkolo yaseNazaretha.
ibaphike bona imuphi kana Shembe ozothi bona uma ngimmemeza ebazwe bona bazothini. Wayesephelele eminyango wayesejika wayesekhaya wathi Nkosi nami wama wayesekhala wathi Shembe mangemthethelele namhlanje ngiyophinda ngikhulume nini nawe. Wathi mayingena endlini uthi wavala amakhala khuluma ngentombi khona yakwadlala kwabaShendesi osibani bayazi baba nobaba. Wayesefike ehlala eceleni kwakhe wathi mntama yonke into engayisho ngawe engena neqiniso ngangula inhliziyo. Inhliziyo yami yayilikhuni ngalendlela ukuthi ngisho umntana wakho wahamba emhlabeni wokuqala owayibona ngayo ukuthi esiswini yahlala umuntu imini ngizocela into ethelelwe namhlanje akukho okunwami ngawo ivesi owafika nalo phakathi kwaleli ekhaya wafika walibambela lekade liphethwe izalukwazi esayifica lapha ekhaya isagana phezu kwazo nawe waqhubeka khona thina sase sibulawa umono ukuthi wena ufike wathanda inkolo thina singayithandi wayesiyandlula emhlabeni. Noma wathi encwajiwe no 3 days wabuya mayifika ngaphandle wayefika abona masiqala sifunda umthandazo ka6 wayefika ehlala esangweni ahambe bakuphela umthandazo ka6 ngo12 ebusuku makuthandaza afika esangweni aphinda ahamba futhi ngo4 kwaba 3 days wasuka umshumayelo wobikela inkosi endala yamachunu. Kuseyinkosi uthini inkosi yamachunu yayihamba ngevan abasemachunini bayazi lo van yayisusu yathi ekseni uLwesihlanu yathi mfowethu ngizocela ukuthatha siye enkosini siyolibika lolu daba ukuthi ubhekene nalenkingi. Uma ifika inkosi uthini ithi lizokahla amanazareth ukuthi yonke inkani esiyenza la emhlabeni uShembe kwesinye isikhathi uyixoxa athambani noma ningayihlaba lo mbuzo anginankinga mina kodwa ngibona ukuthi kuyokwenzeka ngoba ngisazoyibuza lo nto ethile. Uma befika enkosini amachunu kuLwesihlanu noma inkosi amachunu befika ehleni befika ngqongqoza ngaphakathi sicela ukubona ubaba mabefika inkosi ithi awu usufikile ekhehla lami kwenze njani obana bahamba nayo base bebika udaba wathi ithi inkosi uthi ngibhlungu ngoba intethelo lokudikila isithebe somndeni angazi ukuthi abasemachunini bazongivumela kodwa ngisazomzwela 13 years lizela qala ukukulu icala lo mama ngokufikile uba ngonyaka uphilile isalukwazi sakithi kade sisebuhleni wafika wathi mina ukuthi ngiyabonga bekuyile ngahlala ngapha angikaze ngibone indle esonto ukuthi njani 13 years afowethu uNkulunkulu Shembe uNkulunkulu engathi ngasipha inhliziyo zokungabi nasisitha ebaleni nasesontweni okomhlaba singaba nakho kodwa mina ngokwami ngiyacela uShembe ukuthi asikhumbule bese ngicela into eyodwa ubaba osemakhosi wahamba ngo1996 August uze wabuya nizimbona amanazareth ukuthi
thina madoda sisenkingeni thina abantu besilisa engathi ushambe ngasiphi inhliziyo zokuqonda endleleni esihambayo. Ubaba ushone ngo96 kodwa ubuye ngenyanga ephelile enganeni kamfowabo wathi mntaka mfowethu uthuma ungitshelele enganeni zami ukuthi aqinise esontweni siyavuma indlela akasho ukuthi indlela isivumile isiyavuma indlela akenzanga kahle umuntu akamtholisa abantwana osibusele kuswini. Siyabonga kulaba baphakeme eManazaretha siyabonga. Hayi bengeke besasukuma umama mkhokhe bengeke besasukuma. Khumbula amazwi kaMshana ngangibalile inkonzo nje athi uMshana wami ngangimbe uma ngibanike inkonzo abantu ngisengibanike ngelevel yabo. Wathi uMshana wami hayi mase ngifike endlini waye usuku eqala ngoba bengikubeke egcineni. Wathi uMshana wami umalume mawubeke lensizwa ozaziyo kufanele uhlale usume ushaya indaba kuqala phambili bengakasuki umbona ngoba ngeke uzovalela. Wathi uzosuka uvaleleke. Hayi bo mama bengeke ngisasukuma. Inkosi imbusisi. Ngizonika njalo ngelila. Ngizonika ngelila ngayi bafethu hayi. Kuhle kodwa ukukholwa. Kuhle ukukholwa. Kuhle uba noshembe. Uba noNkulunkulu emhlabeni nasezulwini. Bese ubona indlela yakho ihamba uhamba kanjani. Kufanele uzilungise usesemhlabeni. Kubuhlungu Manazaretha izinto ushembe wathi asizenzele emhlabeni singazenzi thina. Kanjalo nemindeni yethu. Ngoba lezo zinto lezo silokhu zikhona emhlabeni nasezulwini. Zibuzwa emhlabeni zibuze nasezulwini. Indlela yakho kufanele esihamba kufanele sihambeni kahle. Amen. Nkosi busise enikuzwile. Nkosi busise kodwa ubancane. 238 ngicela uhlezi ehlawulela sokubona. Nkosi Thixo unomusa
wenza